Unión Radio, Nashquatz Choacue. Solok Salisantilhu. Sail chorahi choacue atkos kuitzin, junsot kuchik ninkela kulbal, salikak angela in solok Salisantilhu. La isalalux, utyokin chakuch beningil chiru li hunkamukain. Lishholumi li katsolbal chiru li gutanain nashche. Lina taklank Salisantilhu. Chirish li atinak chirishep lishninqalru sachbach o lech li gishbanu li qaqwa Jesus reshkut besinkil naqhaan chale naqchaq sacho shal. Joachkui eblish testigo li qwa Juan. Nashkehe bajkui josh testigo manaqshyebalqe naq li qaqwa Jesus relik chikyal haan li rala li qaqwa Dios. Hokanaq nasutq ichi ishbech ut nashkutrik in li nakhter chaqrab. Hokial li profecía, hokial li ratineb li profeta, li kiebil chak chirish li qaqwa Jesus, li tak ulmang, li karut tushkul sa lishtuam, ho chanrut kwang sa lishtuam, ut chanrut raqe qaqwi lishtuam sa shbena ruchi chochain. Abana nakwahshche balakwe, naqmuko kahta kwi chokre li qawa Juan, ki oksik, manak na oksik, li nakhter chakrab, inka. Naqakeretal naq oksimbilaq kwish baneb chishkhuni lebli evangelio kholish tsib chaqli hu Mateo, Marcos, Lucas matohatachik lishhu liqwa Juan. Liqaqwa Jesus yochi atinak sali versículo hain li yoqo chishyaba sinkil. Chanru naq ebli poyenam nekesh siklish na lebeb Salisantilhu. Shbanak nashnaw naq aran naqataw chishkhuni likaru naqaj. Ara salihu Juan capítulo 5 versículo 39-40 nashye. La eshneke kehe chol chistzolbal chius Salisantilhu. Shbanak neke koshlash taubal lihunelik yuam chisa. Salisantilhu na atinak chikwishchan. Autla esh inka neke raj chalk kwikin. Re ta kwanke yuam. Kwinake pablach Moises nikine pabrajach kwilain. Shbanak chikwish kitsi bakchaqaan. Abanan kui inka neke pabli kitsi bakchaqaan. Champutru nakte pabli kwatin lain. Kakeretal arin chanrunak liqaqwa Jesus nashkameb lipoyanam manak nakoshkamah kwilao chishkosh lankil rish nak kwilao nakapablish chakrab liqawa Moises. Ento naktakapabah kwilish komon Lisantilhu halitsi pambil chirish liqaqwa Jesus. Manak lishchuam liqaqwa Jesus. Lishkutum liqaqwa Jesus. Liqaqwa Jesus akwi kishyeheb atin linatawlimang Salisantilhu salinakhter chakrab re atinak chirish manak liyogheb chi atinak chak chirish. Holi esila linakataw salihu Números capítulo 21 versículo 5 toh sali versículo 9 chirish nak eblipoyenam manak eblach Israel yogheb chitiwek shbaneb lik anti. Utliqaqwa Dios kishkere laj Moises naqtishki hunaqlish khalam ulik anti uttishtaksisar uhunliche re naqchishkhuni leblite iloq re naqakshetiwek chikshbalik anti teruq chikirak. Salihu Juan capítulo 3 versículo 14 naqataw li versículo in. Utkama naqlaj Moises kishtaksilik anti sali chaqichoch ho kanakwi tento taqasik lik aholbeh. Jokanakwi tento tataksiq lik aholbeh. Arin liqaqwa Jesus mukukaqtakwi yochi atinak chaq chirish lish khalam chaq tsaqal lik anti likitaksik shban laj Moises haanakwi li Cristo laj colonel. Yo akwi chi atinak chanru nak traqiq lish yuam liqaqwa Jesus chiru li cruz utchimak alishmak. Abananat kosbitzin. Kakakretal nakmakwa kakwi liqaqwa Jesus kik amokep chaq chishkhultikankil li atin li nautaw li mangchaq sali nakhter chakrab. Nakatawak kwi laj Felipe chishyebal. Salihu Juan capítulo 1 versículo 45 nashye. Laj Felipe koshtaw laj Natanael ut kishyere. Shqataw li tsibam ilchaq resil sali chakrab shban laj Moises ho kwi shbaneb li profet ha li Jesus rala la José ha la Nazaret chan. Karuna kataw chirisheb li versículo in. Relik chichal ho liqwa Juan.
yogo chish tzolbal, ut yogo chish kebal retal, relik chichal nakliqakwa Jesús haan tzakal lak kolonel. Habanan, chan rush naubal nak matzakatzakal haan li Mesías. Kuitokwan babay chiklakakaush chirish, mare ebli versículo in, teruang chitukuang chiku. Ara salihu Juan capítulo 13 ut versículo 18 nakeshche. Inganin atinak cherish chehunilesh. La inin nauchi us anili kinsikep chakru. Abanan tento tats aklok ru li santilhu. Linakwa okre linkwa, shtaksi li rokruk sa imben. Arin, yo chi atinak chirish la Judas Iscariote. Liqakwa Jesús aknashnau. Chanru tolrakek la Judas. Nashnau nakhaan litak ashtesin kre chikamk. Junchik lirakal linakataw salihu Juan capítulo 19 versículo 24 haish hultikangil jun li salmo. Nashye. Jokanak keeshye chdi bilebrib. Mikahachi. Kabulik banrish redil bal anita kanak kwi. Chihokan kitsaklok ru litzibam bil salisantilhu. Sheshkhek ili kwaq chirisheb. Sheshkhek ili kwaq chiribilebrib. Shesh uli rish lintikr. Haeblahbu ke banunk rehaan. Kishibale kwa salmista. Habanan yo chi atinak chirish litkulmank rikin lak kolonel. Relik chijal. Naklikakwa Jesús akakwanchik chiruli cruz. Eblahbu kesh uli rish lirak. Shbanakinga ke raksh pechbal. Utshekbal rakh sashtianke. Inka kesh uli rish. Utchishoni lain. Renak tsaklokru linashye li santilhu. Salihonal nakwi naklikakwa Jesús yo chi el klish musiq. Salihonal naklikakwa Jesús kwank chiruli cruz. Kishke retal naksaklok chikru chishoni likaru kichal shuanunkil. Ut kishye hepli atinain. Juan capítulo 19 versículo 28. Nashnauli Jesús nakaksaklok ru chishonil. Jokanak kishye. Tachakik kwe. Kishye in renak chitsaklok ru litzibambil sa lisantilhu. Utlao. Achikru nakakhr. Utlao. Hokyal chik nakaksh naubal. Resh ba bangil naklikakwa Jesús haan lakkololke. Minkatsakal rikin chishuni lebli esilalain. Minkatsakal rikin rilbal lihunghung chihonal lihunghung chikutan. Minkatsakal rikin lihunghung chihonal manak lihunghung chikutan linashsiqe liqakwa Dios. Kui anakwan lachu am. Panchoshi chiru. Abanan makanap chinume kunak chiklihonal. Kanap naklikakwa chiberesin kre lachu am chiru akwi likutanain. Panchoshakwe nakshinakuch beni salikak angela in solok salisantilhu la in saralux utning ela wakbal renak tinakuch beni sa hunchik reheb likak angel.